Ghana mpanifo edi sika no na sika no kra no hu de ye hwai hu ba bi sika no wo na leaders no ye heartless hey na covid wo covid sika no wi dodo sen me be se me busa wo sen na wo donate ma Ghana ka kire Ghana man sen na wo donate de ma wo man no onhwe adofo no ebinim sorry na omutum futuro gu amanfo ani a na wo ye o man ba pa e wo so kasam so bie wa na wo kasam se dabi wasma wo kan de nukure bia nim wasma wo kan nukure bia nim na bako gina ho na wo kasa nsem wei e kira sorry ma kire omo di wachi se be ya wo bugana wo gugana nim ase hwe ma yanka kire wo ade na osofo Kofi Duro kan no e wo so be pa Ghana aban ne Ghana mpanifo nyina achew so pe wa ya ne choice but on ensusaso e wo ho ne se ono se Ghana aman aji hepic covid sika disika no enti meaning se obi fofo obi e wa amanone no disika ekoboa o man Ghana so mo fa nyempuntu a that means o man ne be disika no sa na opa akire enso eye me nwanwa se opese o kire ye se enti wo hu covid sika no de o mode aye me be se me busa no ah osafo Kofi Duro enti covid sika nti unya hu de omode aye kwana ko busawate omode abo adwuma ama Ghana man wiase man enyina di ho adanse na ahu oye osofo a fa baburu ne pirichi nyankopon asem ne enya nkwanje kansema se obi won nchen a otibi pels osofo die o ka de afiri nyankopon wopa ne watie bi momma ho nkwan e ma manfo menyam enkasa asofo anim asofo de nka nyankopon adwuma na moye basa wo ma ho nkwan a eno na obi won nchen a na wakasa manim a anyhow which is not good what you say enti say mo kasa osofo Kofi Duro wo kasa fa fax tuja menim sa wo ka brofo akese just wako school wo akire wonim de wo nyama bebre sika sen na Ghana aban adi ka kire o ka asem nka wholesale ayi to say obi a on de wonim hwe na wo kasa wo de wonim bibi meboa wo se Ghana adi sika Ghana mpanifo adi sika no hepic sika my friend is saying covid sika no so omodi a sen no omodi ka kire ye wo mo de ye den wako auditor general department anase wako sa covid sika wako akobusam afiri mpanifo na huso omodi ana wo muniye ohun ya na ebinim wo ho na da bia wo mo kansem omutum futuro gu amanfo ani a wo ho na wo ya Ghana ni ba na wasua bi na wo di bi atu honfo asafofo de mu pirichi a mon ka nyankopon asem na enya nkwanje what you say wo ya osofo o ka de nyankopon eka na yesua bi afiri mu na yehu de ye ekoso na wo ya osofo enya nyankopon asem na wo kan de wo kan wa ye hu te se Ghana bibia wunim Ghana bibia ekoso o man Ghana bibia wunim meanwhile so nya sa na tie wo ye hu se de bibia ekoso Ghana bibia no osofo Kofi Duro wo se wunim meanwhile wutimi ba na wo betwa ntra kire Ghana man se abanye disika covid disika enti wo kanya ofere osofo Kofi Duro wo kanya ofere ya na kone ko busase ya ko busa asem ansa no abeka se wonua Julius Zebra NDC lusu ya na wakotena fia one mahama kwa na omukọ no se Julius Zebra se eya wo ya se munya sika ni bi ni biema anya Ghana sika ya ni fufu te se de mo sore a monim se sika no ye di ni fufu no what you say ye ni sika fufu sa ya mom ye mo ye oman Ghana ho dawupa yen kansem pamfa Ghana ho na ye nimguase a ye gu oman no ehwa na mu fire wo Kofi Duro UK na na wo sa hoje wanka Ghana na akotena dabi wo so se Ghana ye ba bi pa ukọwa wasumtwo ade bi ekoso bia no sebe unya bebi kakrakra di ahwato bisa Evelyn Taylor no wa Ghana nansen se de na no hu si to no
enyasem ketwa mini akwabena ofosu frimpong oh when enra obason me da se mesha da ochina mesha da ne watwetwe nkomo pa na de me very very busy pa anti ochina mesha da ne wo atwetwe nkomo live program enra mini awe na be kire nsem mu no na go fidro enra audio samanfo de baaye no sa woti bi wo wasuma ka wa be wo se wiase eye 7 what you say audio samanfo de baaye no sa woti bi wo wasuma kawa ba se wiase ye 7 ye munya igwa mugu Ghana anim ase no oman Ghana eye oman a ye ma ye ni so kura ye firi so what you say obi ama na ni so oman Ghana se oman ni ye kuru papa a wo firi so mususu simon tuma fi wa bonten aden mo sori nti o pese o chesa brochire de e konfum so obi ani hoda ana ho chire bi ani abrochire da ya mumye nyai sade no na mumye nwene ne ma ene metima de ball bi a kire mu ba America pa ba bi a ball bi sum amanfo de girejira bonten e de da bonten ebinum ni ba bi da ebinum de o medi kura ya den de amom onsa ebinum de o mu bedi kura ya de amom enti wi ase no ho entrese ba bi e mere omomwo other countries they will tell you mama ya ni so oman Ghana ba bi a ye firi na Ghana ye kuropa na mumye nyai kura ye gu kuro na nim asano na faso obi ani so ye kun ndame wo hwa ani ye de publication bi send me publication I de send me no na ye papa mahama na wi ase wo ho na meka say until we learn to stand for truth and stop NDC MPP no, the politicians would always come and lie to us. Adena make us in fact, me tie Papa Muhammad speech no. Obi wo ha ne bubefu ba me nya me bu ne fu ye me re ho ye. Me tie Papa Muhammad speech we ye about the economy no. Me re ne ho ye. We be some kwesi adena re ho ye. Because this is a man that has been the vice president of Ghana before, and for that matter, head of the economic management team. So his track record is there. Why you vice president of the Republic of Ghana? And a track record as the management of the economic management head is there. This is a man ye yin se onene ye nina ye papa man penin. Uti onene ye man penin. We device da. We di man penida. Na inti no I expect say unya big forum sa winim say ye be cross check it a fast check it dia wo kanu. Ka no kure nako. But onim say so ka no kure na abrofo no ogina ho mu no be hu se yakwe sa na wabon sa into obe polish ne de last year ya there be this year po enko akiri about 5 or 4 months ago and we call Nigeria and we catch Nigeria for say mamu bu mfu Buhari nya hwe adentia because corona na eba ye no asay wi ase amansan ni na baby asay. This was Mr. Mahama, his own admission in Lagos, telling the Nigerians to say, you people shouldn't blame your president or your leaders for the hardship because a corona no and I'm a hardship aba.